ariko iyo urebye nk'iyi mijyi nka Goma ubutegetsi bwa M23 bwafashe ubona ko mu mutwe no mu cyerekezo bafite inyota n'icyerekezo cyo kuhaguma. Bashyizeho n'ubuyobozi mu mijyi kugeza ku mudugudu. Igitekerezo cyo kuba bakwigarurira kiriya gice ikaba leta ya Kivu nk'uko babirota, mubona ari umushinga uzagerwaho? Nagishyira nko kuri 55% sofa, kubera ko ni gake ubundi nyeshyamba ubona zitera igihugu zarangiza zikarwana no kubaka ibikorwa remezo. Ubundi izindi zirwana no guhirika ubutegetsi, ariko ziriya zisa nkaho zigomba kurwana no kuguma muri kariya gace, kubera ko zatangiye kugashyiramo ibikorwa remezo nk'uko wari bivuze. Zashyizemo kiriya kigega cyitwa Kadeko, zishyiramo iyo mihanda, zishyiramo polisi kominale, zishyiramo nyine uburyo bw'amasuku, umutunganyirize y'umujyi. Ni gake inyeshyamba ziba zimeze kuriya, keretse niba bicaye ku mutogoto w'inkono. Ariko niba bicaye ku ijambo rya nyirayo 51% cyangwa 55%, hari ahantu bazahaguma. Ariko ikibazo cyo kuhaguma ntibazahaguma ari nka bande, mu buhe buryo, bigizwemo uruhare nande, kandi mu buhe buryo. Ni ibyo byo kwibaza, ariko kuhaguma ko bikubiye kenshi kurenza kutahaguma. Ariko mu 23 urugamba ruhinanye mu bitekerezo byabo bari bafite intego zo kugera paka Kinshasa. Murabona kikiri icyerekezo ubwo kwari ugukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi? Oya, Kinshasa ntaho bazajya nubwo Corneille Nangiye avuga wumva busanya imvugo n'abandi bategetsi bakuru muri M23. TV24. Twizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye. Ni Zoom TV24, turakanda subscribe na ukamenyesha ko umutuku kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona n'andi makuru n'ibiganiro nk'ibi dushyiraho. Turi kumwe na Jean Dodier Karinijabo, abantu baramukunda cyane. Iyo twaganiriye rwose ubona bavuga ko dukunda kuganira neza ku ngingo nyinshi baba bakeneye kumenyaho byinshi. Karinijabo, wiriwe neza? Ni amahoro. Uyu munsi ndashaka kugira ngo tuganire ku ngingo imaze igihe abantu benshi bakeneye kumenyaho byinshi aho bigeze. Tugiye kuganira ku mutwe wa M23. Byarashyushye uyu mutwe urwana intambara y'umuhenerezo, ubu noneho bigera naho ufata ibice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo n'umujyi wa Goma duturanye n'indi mijyi itandukanye. Abantu bikanga ko umutwe wa M23 ushobora kuzagira Kinshasa nk'uko biri mu ntego zawo, ariko hadaciye kabiri twagiye tubona umutwe wa M23 ugenda wikura mu birindiro cyangwa mu duce wari wafashe. Mutekereza ko amaherezo y'umutwe ari uwuhe? Gufata ibice bimwe na bimwe ukabire kurara, bivuga ko ari tactique, abandi bakavuga ko imbaraga zaba ziri gushira. Mu bisesengura gute? Kuba M23 yava mu bice bimwe na bimwe igenzura biterwa n'ubundi n'uwatumye ihagera. Niba hari uwatumye ihagera, nuko no kuhava nyine ari uzayibwira ngo have. Urabyibuka barekura umujyi wa Uvira, baravuze ngo tuwurekuye ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyine politikuma bakoresha iyo ntuzo ngo kubusaba, ariko ni ku itegeko rya Amerika. Uribuka ko hari ibice bimwe bya Uvira bari barasigayemo mu minsi yashize, nabyo bagiye babivamo subira za Kamanyora. Biriya rero kuvuga ngo ntabwo wubahirije bya birometero bingahe twakubwiye byo kuvamo. Ku buryo banavuze ngo dukasi igihugu, bafite imbibi bagikatiramo cyagarukiramo cyabo cyo kwigenga kwabo. Naho kuvuga ngo uyu mutwe byabo bizarangira bite, bizagenwa n'abafite script y'intambara, kuko natangiye mbivuga ko iyi ntambara irenze ibyo batwerekaga n'ibyo batubwiraga byitwa uburenganzira n'iki. Kugira ngo abantu barabibonye, nuko rimwe na rimwe nabivugaga nkabona abantu ntibashaka kubyumva, ntibashaka no kumva uko bimeze. Ariko Donald Trump yarabiberetse ko ni intambara irimo amasezerano y'ubukungu kurenza uburenganzira, kubera ko yaba amasezerano y'uburenganzira niyo tuba twarabonye basinyanye mu kwa gatandatu kwa 2025 no mu kwa 12 ku itariki enye 2025, bakaba barasinyanye amasezerano y'uburenganzira. Ariko niba barasinyanye amasezerano y'ubukungu, intambara irushaho kumvikana cyane nk'intambara ishyize imbere ubukungu kurenza uko yumvikanisha nk'intambara ishyize imbere uburenganzira. Ubwo rero uwagaragaje ko ubukungu ari bwo buri imbere, akagaragaza ko akeneye amabuye, akagaragaza ko akeneye iki, n'uwamutabaje ntabwo yamutabaje amubwira ngo ngwino uha abaturage bo mu burasirazuba bwanjye uburenganzira. Ndavuga Tshisekedi abwira Donald Trump, yamutabaje amubwira ati ngwino ngo amabuye hanyuma unkize bari abantu.
So, iyi ni intambara rero y'amafaranga kurenzwa y'intambara y'ibindi byose kandi ibyo biramenyerewe bagashaka bo hake nta kindi baba barangamiye muri Afurika kirenze ubukungu. Hari abavuga ko kugeza ubu mu 2023 ifite ibice bikomeye birimo n'umujyi wa Goma. Ababirebera kure babona ko kuba yaratangiye kwikura mu duce tumwe na tumwe bishoboka ko na Goma izagera hikayirekura. Niko mubibona? Bo nibyo nari mvuze nyine ni script uyifite. Niba kuri script yanditse ko na Goma izayirekura, why not? Ba njya nkunda kuvuga ko hazaza M23 hashobora gushingira ku bintu bibiri. Icya mbere Leta z'Ubumwe za Amerika mu minsi yashize ngira ngo mushaka mwarabikurikiranye kuri Al Jazeera banditse inkuru, sinibuka niba wenda ndi bubone umutwe wayo, ariko banditse inkuru igaragaza ko hari amafaranga Leta z'Ubumwe za Amerika, ubwo n'amadolari Leta z'Ubumwe za Amerika zigiye gushyira hariya mu burengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandebe ko nyibona wenda iri kuri Al Jazeera. Banditse bavuga ko hari miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika bagiye gutanga azifashishwa mu bikorwa bijyanye no gutoza igisirikare cyangwa umutwe wihariye uzarinda ibirombe bya Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndavuga ko icyo gisirikare cyangwa umutwe wihariye ushobora kuzaba ugizwe na bamwe mu bitwaye neza muri M23 batafatiwe ibihano, ubwo bitwaye neza nyine imbere ya Amerika. Icyo ndi kuvuga abatarafatiwe ibihano, abatarijanditse mu byaha by'intambara, abataragize bate muri M23. Ukongeraho bamwe mu ba FARDC, hanyuma ukongeraho bamwe mu ngabo z'u Rwanda n'ingabo za Uganda, bakahuriza hamwe icyo gisirikare kibumbabumbiye hamwe abo bantu, hanyuma bakabaha inshingano zo kurinda umutungo wa Leta z'Ubumwe za Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Komera ko ubwayo ntizazana ingabo za Amerika ngo zirirwe ziri hariya hantu hirirwa Ebola, hirirwa n'amakompora. Ariko bagaba baforoma igisirikare kimeze nka gutyo cyo kurinda ubutunzi bwa Amerika hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo ni inzira ya mbere. Inzira kabiri ishoboka ni iyo gukora igihugu hariya. Gukora igihugu hariya bivuze ko bashobora kwidekarara nka Repubulika yigenga cyangwa nk'ubutegetsi bwigenga. Birashoboka? Birashoboka, biragoranye. Birashoboka. Ibyo nabyo nyine bigashyigikirwa no kuba hari icyo baba bumvikanyeho na Leta z'Ubumwe za Amerika. Kuko hano acteur principal, uwo twita acteur, urabizi muri filime hari aho kera twitaga acteur na The Band ngo niwe upfa buri. Hano acteur principal ni Leta z'Ubumwe za Amerika kuko niwe ufite script y'uyu mukino. Nibishoboka rero nabwo bazabaha ubutaka buri limite kandi buruta bimwe mu bihugu byo muri aka karere harimo u Rwanda n'u Burundi bo kugenzura. Bavuga ati none mugenzura aho ngaho mu gihe cy'imyaka iyi ni nkuko M23 igikunda kubisaba muri bya biganiro byabo bya Washington na he, kuko hari amakampani y'abanyamerika, abanyapani n'abanyakanada yamaze kugera hari nyine agiye kujya cukura, kandi agomba gucukura mu mutekano no mu bwisanzure, agakora nyine ntacyo yikanga. Ngira ngo abantu barazizi zitwa za Trafigura. Bon, babyita consultium ubundi. Consultium ni kwa kundi ushobora gutsindira isoko we Didas, ariko ukabona ntiwihagije. Kampani yitwa Didas igafatana na kampani yitwa Karinijabo, iyo makampani yihurije hamwe, regardless yo kuba hatitawe ko kuba ava mu bihugu bimwe cyangwa atava mu bihugu bimwe. Hari consultium zimwe yitwa Trafigura, yitwa Orion Resource Partners, harimo n'indi yitwa Valtas Minerals. Harimo n'abandi bagabo nka ba Jeff Bezos barimo bamaze gutera umuheha ariya mu kibindi kitwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ba Bill Gates, za Mitsubishi Corporations n'izindi kampani z'abanyakanada bamaze kugeramo. Ibyo ni ibintu bihanze namwe mwabishaka mukabibona ku buryo byoroshye ko ejo cyangwa ejo bundi aba bagabo icyo bazumvikana n'uyu muntu ufite amakampani yagiye kubyaza umusaruro amabuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma tukamenya The Band ninde, acteur ninde. Kugeza ubu umuntu yavuga ko amaherezo y'umutwe wa M23 akiri urujijo, unakurikije n'imbaraga zashyizwemo cyane cyane mu bigendanye n'imirwano bwo ku ruhande rwa M23 barwana n'igisirikare cya Kongo n'imitwe bafatanyije, ariko bageze no ku yindi ntera y'ibiganiro bya politike, ubuhuza buraba. Ariko mutekereza ari iyihe mpamvu yatumye ubuhuza butagera ku musaruro cyangwa ku byifuzo bya M23 n'ibyo yifuza cyane cyane muri iyi ntambara? Ntabwo twavuga ko ubuhuza butagizwe umusaruro warabonetse, kuko niba Leta z'Ubumwe za Amerika tuzifata nk'umuhuza, hanyuma na Qatar nyifata nka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, ngewe igihugu cya Qatar.
niba barabwiye M23 bati yo Uvira yivemo bakayivamo nuko ibya byose umuhuza hari akazi ari gukora nubwo babwiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FDLR nabo bakayibibwira bazi ko gusenya FDLR ari FARDC bikoze nayo ubwayo bidashoboka kuva muri Uvira kwa M23 nubwo yabitegetswe byari bikwiriye nk'ahantu yarwanika hafata cyangwa nta yandi mahitamo yari ifite yo kubyanga byombi ntabwo ariko yari ikwiye kuhava mbere na mbere kubera ko niba hari abatakaje ubuzima mu ifatwa rya Uvira ntabwo yakabaye harekura ukurikije nyine ibintu bisanzwe twivugira ku mihanda ariko ukurikije ibiri inyuma y'amarido iyo bahamagaye akavuga ngo ni muhave bari bakwiye kuhava kuko stili niwe uzagena ahazaza habo twabonye Kabila mu bihe bishize garagaza inyota yo gukorana n'umutwe wa M23 ndetse ubutegetsi bwa Kinshasa burarakara cyane bigaragaza ko kwaba kwifatanya n'umwana ndetse banamufatira n'ibihano bikomeye imbaraga za Kabila kubera iki umuntu yavuga ko muri ushize ku munzani zitatanze umusaruro cyane cyane mu kugaragaza ubufatanye na M23 Kabila nere muri complicated muri situation Kabila niwe muntu icyambere mubwira ngo biri complicated ibintu bye Kabila niwe muntu M23 yashinzwe ku butegetsi bwe yarayirwanyije sibyo hari n'abashobora gutekereza ko yagize uruhare mu ishingwa ryayo kuko yarayirwanyije nyuma za kwiyunga nayo kurwanya umuntu ubundi biriya ntabwo uretse muri Afrika tubona politike zamva he na njyahe ariko ntabwo ubundi bisanzwe ko umuperezida warahiye kurinda igihugu warahiye kuzakirwanira warahiye kuzakigira ate ahindukira akifatanya n'abamurwanyije cyangwa nabo yarwanyije igihe runaka sibyo icya kabiri impamvu Kabila influence ari ubwo influence ni cyo mu Kinyarwanda uruhare rwe rutagaragara muri ibi Kabila nuko yayoboye Kongo imyaka 18 ubu umubaje ngo ni iki mu myaka 18 utakoze ubu garutse ku butegetsi icyo kibazo yagisubiza ntushobora gutegeka igihugu imyaka 18 gusigare style utekereza ko kugaruka ku butegetsi ari cyo uzamarira abaturage banekereza ko niba ari ukubaka igisirikare niba ari ukubaka inzego niba ari uguca ruswa muri buka abantu mukurikira politiki ya Tanzania Magufuli niwe perezida wa Tanzania yitegetse imyaka mike mu mateka ya Tanzania ariko niwe perezida wahinduye byinshi nanone muri iyo myaka yategetse Tanzania mu mateka yayo agiye ari herewe nawe byarangiye nabi ibyo yabarangira neza mu banyapolitike ni bake muri Afrika yacu nawe urabizi rero imyaka 18 utegeka igihugu icyo kibazo ndashaka kuzashaka umuntu wenda we undi muganira cyangwa muzaganira uzakimumbariza uti ubona nyuma y'imyaka 18 Kabila ategeka Kongo akaba ntacyo yimariye ubu ngubu aje yakora iki nawe ubwe Kabila ni muhura uzamaze uti ni iki utakoze simbizi biragoye wenda mwahura ni iki utakoze ubu ngubu wavuga ko wakora wongeye kwicara kuri ntebe Tshisekedi yicaye neremare very complicated kubera ko ikindi biroroshye ko ibintu byose byabaye hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora kuzagerekwa kuri Kabila by'umwihariko ibi ngibi byavuba bya M23 tubonye kubera ko yagiye kwifatanya n'abantu bafite ibyaha mpuzamahanga nawe yakatiwe ku byaha ubutegetsi bwa Tshisekedi bwamukatiye igihano cy'urupfu n'imitungo ye barayifatira n'ibiki n'umuntu uri mu cyeragati ari hagati y'amenyo nk'ururimi mu biganiro byinshi byahuje umutwe wa M23 ni ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo humvikanaga ijambo agahenge ndetse bakemeranya n'amasezerano aganisha kuri ako gahenge ariko bwakeye bwije imigwano yarakomeje biterwa n'iki hakabaho kandi no kwitana ba mwana ni M23 yatangije imirwano ni Kongo yatangije imirwano bipfirahe mu bijyanye n'intambara wenda n'abakurikiye Zoom TV babyumve iyi ntambara iri kurwanwa n'amasasu kuri abari kurasana ntabwo ibikomeye intambara ibikomeye ni intambara ihagaze kandi nta wavuze ngo ndatsinze cyangwa ndatsinzwe ubundi iyo niyo ntambara mbi nayo yo kurasana abantu bapfa ngo uyu munsi yapfuye abango ira ntabwo ari intambara ibikomeye kandi abantu bibuke ko intambara buri gihe zirarwanwa zikarwanwa n'abasirikare gutya tubabona ariko iyo zigiye kurangira zirangizwa n'abanyapolitike
intambara irwanwa n'abasirikare ikarangizwa n'abanyapolitiki sinzi niba ubizi abantu bibuke intambara mbere y'isi bajya mu bya traité de Versailles bajya gusinya mu gihe uruhande rumwe rwabonaga ziriya triple alliance na triple entente zabonaga ko zirimo ziratsindwa naho rero kuvuga ngo agahenge ubundi iyo abantu bahanye agahenge nibwo intambara iba igiye gukomera ngira ngo ubushize nawe babwiye nuko wenda twe tukumura kubyita intambara ariko normalement ni ibitero ibi bya Amerika na Iran ntabwo ari intambara Iran ibitera Amerika yakoze operation Fury ngo operation Roaring Lion sinzi uko ari amazina babyita na Putin ajya muri Ukraine yavuze ko ari special operations ngo ni ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare iyo ntabwo aba ari intambara ni ibitero kubera ko amategeko mpuzamahanga nta gihugu gishobora kudekarara ngo tugiye gutera undi birabujijwe mu mategeko yabo bita mpuzamahanga bagenderaho ariko iyo ugiye ugenda uvuga ngo ngiye gutera uyu n'uyu impamvu rero wari uvuze ngo tubona ngo agahenge nta gahenge mu ntambara kabaho ntikanakwiye kubaho kuko nk'ubu agahenge hagati ya Iran na Amerika ntikatumye ibiciro by'ikomoka kuri peteroli bigabanuka mu Rwanda ntabwo agahenge hagati ya Amerika na Iran katumye badakomeza kurasana none ejo nagiye kumana ngo bagiye gushyira agahenge ngo k'iminsi 60 iminsi 60 y'agahenge aha biba bisaba ngo ubundi nta ntambara nimwe igirangizwa n'ikintu cyitwa amasezerano icyo cyo ntabwo bibaho uribuka RPN Habyarimana ibintu barimo hari Arusha byarangiye nyine bakubise barinjira baratera exfari ziragenda nyine bafata ubutegetsi iyo umwe adakubise undi ngo birangire uribuka ko Habyarimana yazavuga ngo ni ibipapuro sinzi ngo terime yakoresha avuga ngo ni ibipapuro ngo amasezerano hagati ya M23 na leta ya Kongo niba adakubita ngo umwe akubita undi cyangwa ngo wa musifuzi twitaga Amerika avuga ati wowe gumana aha nawe gumana aha iyi ni zone iri contrôler par ibyo byo kuvuga ngo agahenge nta kintu kamaze ibyo kuvuga ngo n'uyu warashe ngo ajya asuye warashe mu ntambara se ninde wamenye ukuri wenda ni M23 yirashe kugira ngo ibone impamvu yo kujya kisangana wenda ni FARDC yanayirashe koko kugira ngo nyine nayo ibona uburyo yisubiza biriya bice bigenzurwa na M23 bra 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 you never know ubuse ntuzi umudamu barasiye ari Igoma Karine w'umufaransa kazi yes iperereza ryatanze iki havemo iki baraje barimanukira iperereza ryatanze ntibuka umwambasaderi w'Ubutaliyani barasiye kuri RND route nationale numero 2 iperereza ryatanze iki ibi bintu by'intambara bya hano hirya byo byabaye ibindi gusa icyo mba numva abantu badukurikira bakwiye kumva no kumva ko iyi ntambara ikintu cyitwa ukuri no kumenya nk'uko bwiza ukuri ninde no kumenya ibyo ukurikira uretse amarangamutima y'abantu ngo M23 ngo yaba nta bindi tuvuze ko ngo ni intambara ya 23 biri mu bihangayikishije cyane cyane ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi ariko nawe bwe yaherutse kugaragaza ko noneho ashaka no guhindura itegeko nshinga ku buryo yaziyamamaza mu yindi manda gushaka kwinjira muri ibyo bibazo kwa Tshisekedi byo guhindura itegeko nshinga muri uwo mushinga ntekereza ko hari n'abateganya kuzigaragarambiza icyo cyemezo bamwe baranabitangiye ni intambara afite n'ibintu byakoroha guhindura itegeko nshinga ndabanza nsubira inyuma gato wari uvuze ngo iyi ntambara iramuhangayikishije Tshisekedi ntabwo ahangayikishijwe n'iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo ahangayikishijwe no kuguma ku ntebe nta kintu na kimwe muri Afurika gihangayikisha perezida nko kuguma ku butegetsi ibyo bindi byo kuvuga ngo abaturage barapfa ngo amakompora ibyo nta perezida zuhangayikishwa n'ibyo nindi muri Afurika ni bangahe uretse abo bitwa ba Magufuli nabo bitwa ba Kadafi uretse ko nabo babaga nyine ba Magufuli nkawe yabaye PPA President for Political Accident PPA perezida wabaye umuperezida kubera accident nyine byamugwiririye gusa ibyo byo guhindura itegeko nshinga birashoboka kuri Tshisekedi kandi byanoroha meje bone mu kiganiro itangazamakuru ngira ngo mu kwezi gushize kwa gatanu warabyumvise ari Kinshasa yavuze ati abaturage niba binsaba why not iyo se simwe mu nzira abategetsi mu Afrika bakoresha kuba ngo abaturage babinsabye nawe babimusaba nkuko n'abandi babisaba Seveni sinzi yigize iminsi yashize yagize avuga ngo abaturage ngo bamubwiye ko ngo natiyamamaza ngo baziyahura
aravuga ati kugira ngo abaturage biyahure ati ngomba kugaruka ku butegetsi. uri kubyumva. Iyo ni inzira ya mbere. Ariko inzira ya kabiri inemewe mu mategeko mpuzamahanga, iyo ku butaka bw'igihugu hari kuvuga isasu, perezida afite uburenganzira bwo kuvuga ko nta matora aza. Mu mategeko mpuzamahanga ibyo biremewe. Tshisekedi izo nzira zombi rero arazifite, nk'uko byagenze kuri umushuti wawe uriya muri Ukraine Volodymyr Zelensky, le comédien. Igihugu yakomeje arakibyimba, amatora ari kuzaba yarabaye 2010 kangahe, n'ubwo biraho aracyakomeje. Mubona Kongo yanga cyangwa ubutegetsi bwa Kongo bwanga kurangiza intambara ya M23 muri uwo muryo kugira ngo bukipinge cyangwa se bugumishe Tshisekedi kutegetse? Ntabwo buyirangiza, ko intambara ntabwo ari iyabwo, intambara ni y'Amerika. Intambara ni y'amabuye y'Amerika, twabibonye se. Intambara ni y'amabuye y'Amerika. Amabuye y'Amerika nta burenganzira Tshisekedi yafiteho, kuko yamaze gushyira umukono ku masezerano yo kuyabaha. Ubundi ari amabuye yari y'Abashinwa, urabyibuka ko Kabila yabahaye. Noneho abanyamerika kugira ngo bayibe, bo bashaka kuyiba mu buryo bwemewe n'amategeko. Kabila yasinyiye Abashinwa nka Kabila mu izina rye, ariko Tshisekedi yasinyiye abanyamerika nk'igihugu ku kindi. Yego, aho niho bitandukanye. Ubundi abanyamerika aho ngaho niho bakoreye trike yo kugira ngo basimbura Abashinwa. Bivuga ngo niyo Tshisekedi yaba atari ku butegetsi, amabuye ni ay'Amerika, amasezerano ari ibi bihugu. Ay'ibihugu, amasezerano y'ibihugu rero n'amasezerano ya perezida nkawe n'ikindi gihugu abatandukanye. Abanyamerika babanje bagaragaza ko Abashinwa bayatwaye mu buryo budakurikije amategeko, kubera ko basinyanye na Kabila nka Kabila pana nk'igihugu. Abanyamerika bo bayasinya nka Amerika. Uribuka umubare wa perezida bari i Washington 2025 tariki 12/12. Ngira ngo na Baruto bari bariyo, na Ndayishimiye yari ahari, urabyibuka. Hari n'abandi perezida nk'uwa Lorenzo Angola, bose bari bahari nk'abatanga buhamya. Muri Amerika iba yikoreye akantu ko kuzana n'abatanga buhamya, kwa kundi ugura nk'inzu bagasinyisha abagabo twari duhari. Muri Amerika nayo rero bari bahari, hatazagira ubihakana ba Lorenzo n'abandi. Amerika yiguriye nako yigaruriye amabuye ya Kongo, ariko mu buryo bukurikije amategeko, ndetse n'abagabo bari bahari. Ubwo rero Tshisekedi rwose ntabwo ntakagira umuntu kubwira ko ahangayikishwe n'ibyo ngibyo ngo byo kuvuga mu burasirazuba bwa Kongo. Ikimuhangayikishije ni uko ashobora kuguma ku butegetsi cyangwa atabugumaho. Muri uwo mukino wa Amerika wo gutwara amabuye y'agaciro binyuze mu masezerano bajyanye n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, none ubwo M23 ikinamo gute? Nagisubije icyo, nagisubije ni irakinishwa cyangwa tuvuge ko itabizi? Oya, bamwe muri bo bashobora kuba babizi, ariko hakaba n'abandi bari mu Kigali batabizi. Nakunze kuvuga nti uyu mukino nurangira bamwe muri bo bazisanga mu nkiko baziritswe, abandi bahunze, bamwe muri bo abandi bari kwicwa. Nicyo. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa aherutse kubonana na Tshisekedi, ndetse baganira ku ngingo zitandukanye, ariko zirimo nuko aka karere katekana, karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ijambo Ubufaransa bwagira mu gutuma aka karere gatekana kurenza ayo Amerika ihashaka inyungu? Nta Bufaransa nta Amerika, uretse ko inyungu umwe ashaka zishaka nawe ndi igitutu n'igitugu bitewe n'imbaraga rushundi, ariko nta Bufaransa nta Amerika. Rega Abanyafurika nyine turabivuga bikapasi na perisi nkaho nta cyabaye, ariko ntacyo bagashaka buhake bifuriza nk'amahoro Afurika. N'ejo bundi urabona wagiye kubona arimo arakoresha inama hano muri Kenya, ryari igihugu cy'igifaransa gikoresha inama mu gihugu cyakoronijwe n'Abongereza, ngo Emmanuel Macron ngo ari gukoresha inama muri Kenya. Kuki atayikoreye muri za Senegal cyangwa ngo ayikorere muri za Côte d'Ivoire na za Burkina Faso na za Mali? Nuko abona ko nta jambo cyafite no kwikurura kuri Tshisekedi. Niba ari kumwikurura niba ari iki, nibyo mushakaho, ntabwo ari uko afite ijambo ryatuma akarere gatekana cyangwa kadatekana. Macron se we niki? Barakubwira ngo Iranium ya Niger nicanira Ubufaransa, kandi abanya-Niger nta muriro bagira, kandi Iranium yo muri Niger akaba ricanira Ubufaransa. Nukuvuga ngo arareba akavuga ati wenda ejo cyangwa ejo bundi dushobora guhombera Iranium ya Niger, mu gihe bano ba Abdurahmane baba bakomeje iriya mikino yabo, baba babyita imikino ku ruhande rumwe bikanaba byo nk'uko babyita, ariko akavuga ati Iranium yindi nayikura he? Kongo ni kimwe mu bihugu nabyo bifite Iranium. Wenda nabona
wenda niyo umucana guturuka muri Congo wenda nabona. So, ni question y'inyungu gusa nta kindi makuru aba arimo. ariko iyo urebye nk'iyi mijyi nka Goma ubutegetsi bwa M23 bwafashe ubona ko mu mutwe no mu cyerekezo bafite inyota n'icyerekezo cyo kuhaguma. Bashyizeho n'ubuyobozi mu mijyi kugeza ku mudugudu. Igitekerezo cyo kuba bakwigarurira kiriya gice ikaba leta ya Kivu nk'uko babirota, mubona ari umushinga uzagerwaho? Nagishyira nko kuri 55% sofa, kubera ko ni gake ubundi nyeshyamba ubona zitera igihugu zarangiza zikarwana no kubaka ibikorwa remezo. Ubundi izindi zirwana no guhirika ubutegetsi, ariko ziriya zisa nkaho zigomba kurwana no kuguma muri kariya gace, kubera ko zatangiye kugashyiramo ibikorwa remezo nk'uko wari bivuze. Zashyizemo kiriya kigega cyitwa Kadeko, zishyiramo iyo mihanda, zishyiramo polisi kominale, zishyiramo nyine uburyo bw'amasuku, umutunganyirize y'umujyi. Ni gake inyeshyamba ziba zimeze kuriya, keretse niba bicaye ku mutogoto w'inkono, ariko niba bicaye ku ijambo rya nyirayo 51% cyangwa 55%, hari ahantu bazahaguma. Ariko ikibazo cyo kuhaguma ntibazahaguma ari nka bande, mu buhe buryo, bigizwemo uruhare nande, kandi mu buhe buryo. Nibyo byo kwibaza, ariko kuhaguma ko bikubiye kenshi kurenza kutahaguma. Ariko mu 23 urugamba ruhinanye mu bitekerezo byabo bari bafite intego zo kugera paka Kinshasa. Murabona kikiri icyerekezo ubwo ko ari ugukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi? Oya Kinshasa ntaho bazajya nubwo Corneille Nangiye avuga wumva busanya imvugo n'abandi bategetsi bakuru muri M23. Wumva wenda nka Makenga bati intego yacu ya mbere nuko bene wacu batahuka bakagaruka mu byabo bakagira bate, kandi rwose tuzabigeraho dufatanyije, yari gupasingisha abantu. Ntimuzabe ingabo nk'iz'ubutegetsi bwa Kinshasa, ntimuzagire gute. Ubwo ari Rumangabo arimo arababwira discours abapasinze out cyangwa abinjijwe bashya mu gisirikare cya M23. Ariko wakumva Corneille Nangaho ukumva arimo aravuga ibintu ngo nta minsi ngo myinshi ngo ubutegetsi bwa Tshisekedi bushigaje, ngo tugiye kubukuraho, ngo namwe ngo mushonje muhishuwe tuzaza za Karemina he. Urasa nk'ubivuga nkaho utabyemera ko babikora? Oya, ntabwo bizaba. Ntabwo M23 izahirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Tshisekedi yumvikanye na Amerika izamurindira ubutegetsi, yiyongeza indi manda, urumva. Namara kurya indi manda igire n'uburyo yumvikana na M23 nk'abantu bafite za rubaya zirimo korota n'ibindi bikenewe ku isi, hanyuma akomeza agenzure Kinshasa kapitali n'ibindi bice by'igihugu, ariko bano nabo bagenzura ahangaha. Mubona icyo ntabwo ari uko kutajya Kinshasa byabananira, oya, ahubwo nuko bitari wenda muri script, mu mwandiko wanditse iby'intambara, mu mwandiko wanyirkwandika iby'intambara. Kuki mubona ko mu 23 noneho itakinyotewe no gukuraho ubutegetsi kandi byatangiye ariyo ntego igaragaza ko irambiwe n'ubutegetsi? Oya, yatangiye ivuga ko iri guharanira uburenganzira bw'abarwandafone. Nibyo yego, birakomeza, ariko bavuga ko barambiwe n'ubutegetsi, no mu myigaragambyo barabikora, akavuga ko ubutegetsi bw'igitugu ndetse isasu rya nyuma bazarwana kugeza paka Kinshasa. Nuko ntekereza ko bari gukorera umwami umwe. Umwami niwe uzagena ko abagaragu be bamwe bajya, kandi bagaragu be bakajya hariya gutyo. Mu mwandiko M23 igomba kutarenga. Mu mwandiko Tshisekedi nagomba kubahiriza ko ikibuga cy'indege cyagomba kitagomba gufungurwa ku mbaraga ze, kitagomba gufungurwa ku mbaraga zande, ahubwo ko kigomba kuguma gifunze kugeza igihe cyose ibintu bizaherwa umurongo. Niyo mpamvu wabonye uriya James Swan wa MONUSCO ejo bundaza bamutereye kashe ari babiri. Hari kashe y'Kinshasa, hari na kashe yari Goma. Yageze ku kibuga cy'indege bamwe bati tugomba kugutera indi kashe, arayitera. 2021 niba nibuka neza cyangwa na kabiri, ibitero nk'ibi bya M23 byarabaye, ariko ntiyatindamo ni 2022 nako ntiyatinzemo, yakubiswe inshuro ako kanya ivamo. Kuri inshuro birasa nkaho mu bice yafashe yatinzemo. Kubera iki mutekereza ko yatinzemo kurenza
uko mbere byagenze ni intego zari zitandukanye cyangwa ntabwo ari intego zari zitandukanye, ni igihe cyari kitaragera. None se James Swan wa MONUSCO nuzi ko nawe yari ambasaderi wa Amerika, hari Kinshasa igihe kinini yabaye ambasaderi wa Amerika muri Somalia. Uyu mugabo wa MONUSCO amenyereye ngira ngo ibice bimwe na bimwe birimo amakimbirane muri iyi Afurika yacu. Bamwe bagihungira mu Rwanda, abandi bagahungira muri Uganda, ngo Museveni yari yabahamagara arabwira ati muve muri uwo mujyi kuko hari igihe muzawuvamo muzawujyamo butazongera kuwurekura. N'ibi rero kuko Museveni ni umwe mu bantu bari bazi ubwo script uko izabiteye cyangwa uko yari iteye icyo gihe. Niba rero umwandiko warahindutse kubera ko Museveni byari yarabibabwiye, byari ibyo kwitega ko bagomba kuwugumamo. Nubwo Museveni agatavugwa muri iki kibazo ariko akirimo mu buryo buri direct cyangwa indirect uko ashaka kose. Abategetsi b'ibihugu bya Afurika benshi kuri iyi ngingo ya M23 cyangwa umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko ari ikibazo Afurika, ubutegetsi bwa Afurika ubwabwo bashobora gukemura. Akaboko ka Afurika aricyo kakora niba mugaragaza ko Amerika ariyo hari hafite ijambo. Afurika rega ntabwo ibaho, habaho perezida wenda w'u Burundi, umwami wa Maroc, perezida wa Burkina Faso, perezida wa Niger, perezida wa Mali, perezida wa Malawi, perezida wa Zimbabwe, perezida wa Afurika y'Epfo, ariko ntabwo Afurika y'ubwayo ibaho. Oya, habaho ibihugu bigize umugabane witwa Afurika, ariko icyitwa ko Afurika ishobora kunga ubumwe igakemura ikibazo cyayo byo ntabwo bibaho. Na Ethiopia ubwayo ibyikemurira kubera ko ari igihugu kidafite colonial mindset, imitekerereze ya gikoloni y'ababakolonije, kubera ko abagukolonije nko mu Rwanda bazaga bakakubwira ko umuhutu atandukanye n'umututsi kubera ko nabyo ari byo babamo aho ngaho, abaframa n'abawalo aho ngaho mu Bubiligi, like bakaza nyine bakakubwira ibibarimo. Rero ntabwo mbatanye mbayobore cyangwa ibyo bindi, ntaho byagiye, biracyahari nuko biri muri forme yindi nshya, ariko ntabwo Afurika ubwayo ifite. Ikikwereka ibyo nuko n'ibihugu bya East Africa ubwabyo bishyiraho amategeko ari byo ubwayo biyishyiriyeho, ngo muri harya EAR bira bintu ngo by'inteko ishinga amategeko byirwa birya amafaranga y'abaturage, bakabishyiraho gutyo, ariko kuya-interpreta no kuyakurikiza ibyo bihugu byayashyizeho ntibibyumvikaneho, kandi ari byo byayishyiriyeho. Niba abantu badashobora kumvikana ari ibihugu bitanu, urumva abantu 55 aribo bazashobora kumvikana, ubwo mvuzemo na ya ntuza na ya Sahara yegereye Maroc, nabonye African Union yemera nk'igihugu. Ubwo niba mbumvishe neza muvuga ko ibibazo by'umutekano mu karere Afurika itabikemura. Ntabikemura. Ubu ngubu niyo mpamvu buri wese no kurinda izamu rye by'umwihariko byonyine. Ibindi byo kuvuga ngo twizeye ko ngo umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ngo twizeye ko no. Niyo mpamvu Magufuli yavugaga ati abanyatanzania imbere y'ibindi, ibyo bindi mumbwira bya East African Community, imyaka yamaze ku butegetsi yateranye muri izo nama zabo kangahe Magufuli. Biragoye icyitwa Afurika na Afurika yunze ubumwe n'ibintu biraho. No kwitwa nyine ngo turi abanyafurika ariko tukabyitwa gutya, ariko mu by'ukuri nta kintu na kimwe dufite imbere yacu cyadufasha kwikemurira n'ibibazo bikeya dufite. Yego, tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, turi 2026 umuntu ashobora kwibaza ngo niba ari uko bimeze ku rugamba rya Amerika ifite iyo karita yo kugena ahazaza h'uburasirazuba bwa Kongo, ubu M23 iri kurwanira, ubwo ubagira nk'inama ya M23 yakora iki? Nta na kimwe, niyitegereze nyine icyo wayizanye azayikoresha. Nko kugira inama ingorofani kandi hari uyikoresha n'umenye niyo yihindukiza iburyo cyangwa ibumoso. Biragoye dida. Fete ibyo byumvikanisha ko ntari kuvuga necessarily M23, ahubwo ndi no kuvuga izo zitwa ngo za Rapid Support Forces ziba muri za Sudani. Ibyo ngibyo byumvikanishe ko ndi kuvuga ngo abarwanya ngo ubutegetsi bwa Salva Kiir, abarwanya. Uribuka ko ari abarwanya ngo ubutegetsi bwa Bashar al-Assad muri Syria, bari barashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, ariko ubu nibo bari kunegosiya na Amerika, nibo bari kuganira, nibo bari gukorana. Biterwa n'imbaraga z'ukuri inyuma. Nta nama nabagira ntayo. Ubwo aho niba numvishe neza hazaza ha Kongo bisa nkaho hatari mu biganza habo. Nta gihugu na kimwe cya Afurika hazaza hakeregaho mu kiganza cyacu.
kuko Afurika yabonye ubwigenge bw'amabendera uretse wenda Ethiopia yabonye ubwigenge bw'amabendera ariko ntabwo Afurika yagize ibona ubwigenge bwa nyabwo twakwita ubwigenge n'amabendera keretse wenda nka Ethiopia kuko ikunda kugira utubazo rimwe na rimwe ikanatwikemurira bafatanyije TPLF wenda na guverinoma bakavugana bati tugabanye ibi n'ibi Afurika kwigenga bizagorana. Jean Dodier Kanijabo umunyamakuru kandi ukaba na nyiri Primo Media, twishimira kuganira nawe kandi twizera ko n'ikindi gihe nitugaruka uzongera ukatwemera tukaganira ku ngingo nk'izi. Tugushimire cyane. Nagira ngo nongereho gusa ko ibibazo biri muri Kongo bigoye kuko nk'ubu no mu karere muri rusange ko nk'ubu wakubwira ngo ukemure ikibazo cya M23 ntabwo byaba bivuze ko cya FDLR gikemutse, ntibyaba bivuze ko cya ADF gikemutse, ntibyaba bivuze ko icya Red Tabara gikemutse. Ibihugu usanga bihora muri bwe hano baraturwanya ibibazo biri mu Repubulika Demokarasi ya Kongo birenze ibyo abantu babona. Ni ihurizo rikomeye. Nk'ubu se wakubaza ngo u Rwanda n'u Burundi bapfiki, mbwiza ukuri wavuga ko bapfiki, umbwiza ukuri uretse aya magambo tumwe ngo niyo mbare ngo ubutegetsi ngo guhirika. Nese uko u Rwanda na Kongo byagiranye biriya bibazo byose Tshisekedi yirirwa ashinja u Rwanda ngo kuba muri Kongo yigeze afunga imipaka. Nese Burundi ko bwayifunze hari umuntu wagiye ku butaka bw'u Burundi wenda agateza umutekano muke. Wakubaza ngo u Rwanda n'u Burundi bapfiki wagisubiza? Ubundi bapfiki nyine wagisubiza? Ni ibintu biraho mu mitwe y'abantu gusa wagira ngo bibari n'ibintu by'abantu ku giti cyabo. Nk'ubu wakubaza ngo Kongo n'u Rwanda bapfiki, wakubaza ngo Uganda n'u Rwanda cyagiye bafunga imipaka. Kongo n'u Rwanda ariko bafitanye ibibazo bya politike binashingiye ku mutwe wenda wa FDLR wa mu burasirazuba bwa Kongo. Yego. Uhora ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, urimo nkuko leta ibivuga arimo bakoze jenoside. Icyo ni nacyo kibazo. Hanyuma tugikemuye ibibazo by'u Rwanda na Kongo byabikemutse. Numva muri politike abantu babivuga cyaba gikemutse. Bisa nkaho cyabana aricyo kibazo gikomeye cyane bafitanye, kuko u Rwanda rushinja Kongo ntabwo igihugu gucumbikira abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Yego ndabyemera. Ibihugu bya Afurika hano muri Afurika muri aka karere hakenewe inama rukokoma yo kwiga ku bibazo byose guhera mu mizi, abantu bakabwizanya ukuri. Batabwizanyije ukuri ari nacyo gishoboka ko bitazanaba, abuzukuru n'abuzukuruza bazaba muri ibi turi kubamo. Tureka tugushimire. Ukoze cyane Dida. TV 24